ikintu cy'ubupfakazi kiragoye cyane jewe nza ndeba n'umuntu wishe nabi amafaranga ari kumwe n'umupfakazi bikambabaza cyane. Umwana w'imfubyi azagera ahantu n'iri zuba turi ko tubona hanze tiri mwakire kubera agahinda taza yishima ndagira ngo no guseka yoseka yibagiwe kubera umubabaro agira. Ushatswe usiga abantu ku bunyine navuga ngo ngiye gushakwa kwa masiga abana muri ujya murara w'abahiga ariko oya yesabanje urumva abana nabase ariko reka nicare ngumane n'abana banje ndeke kubata. Aba ari ukuvuga ngo urashakwa ubajane twogiye nyine dupeza tukareba igishoboka akaba ari cyo dukora ariko nta kindi cyiza nko kwicarana n'umwana wawe. Tweneye n'ibitekerezo byanyu muri commentaire hejuru y'iki kintu. Bari ko bavuga ngo ni Miss Murenge birambabaza cyane. Iyo njanjewe kubawe imba narafashe ayo mafaranga nkayafata kayohereza kuri bari abagore babuze abagabo kandi bakicicaye mu gihugu. Njeweho navuye mu gihugu ariko nka bagenzi banje bari mu gihugu babuze abagabo bitangiye igihugu byarambabaje. Imuhira ni heza urashaka kuva amakuru meza urashaka kureba ibiganiro byiza kana Imuhira studio. Turabaramukije abakunzi Imuhira studio aho muri hatandukanye ku migabane ine y'isi. Turabashimiye mwebwe mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu by'Imuhira studio. Hanyuma turabashimiye namwe mutwereka ko mudukurikiranye mutwandikira mu comment n'ahandi no ku ma platform yacu dukoresha. Turabashimiye cyane. Buriya hari abantu babereyeho guca abandi intege hakaba n'abandi babereyeho gukomeza abandi. Hanyuma turabaramukije mwese aho muherereye nkuko bisanzwe kuri Imuhira studio. Murabona umutumigo wacu dasanzwe kabisa kuri uyu munsi dufite tugiye kuganira nawe. Ni ryo rya mbere kuri Imuhira studio tumutumiye tugiye kuganira nawe ariko mbere ko tuganira kuri sije twamutumiriyeho reka banze yibwira abakunzi Imuhira studio nkuko tubigenza no kuri Imuhira studio. Urabibwira mu Kinyamurenge kuko uri umunyamurenge dutumiye n'umurundi azabibwira mu Kirundi n'umunyarwanda mu Kinyarwanda. Sawa murakoze. Cyambere murakoze kuduheza kaze hano. Imana ibahezagire. Amazina yanje banyita Nyakirayi Aime ndumuzigaba nshatswe mu Bahiga iwacu ni ruguru ku Kiziba cyo ku Ndondo. Murakoze. Ukaba uri umwishwa w'abake? Ndi umwishwa w'abatwari. Hanyuma turakwakiriye hano kuri Imuhira studio. Tugiye kuganira nawe. Hanyuma murabizi ko ubwoko bwacu twahuye n'ibihe by'intambara bikomeye. Turapfusha tubura abacu abagore barapfakara cyane hanini abagore bapfakaye kuko abagabo bagiye mu kwitangira ubwoko. Hanyuma kuri uyu munsi Aime tugiye kuganira n'umupfakazi. Turagenda tuganira byinshi ku buzima bw'ubupfakazi aragenda tuganiriza kuri byinshi turamubaza ibintu bitandukanye. Mutege ikiganiro caca amatwi ni ikiganiro kiri interesse kiza kufasha buri muntu wese kiza gufasha n'abandi bose bagenzi biwe aho baherereye. Hanyuma reka tubanze dutangire Aime wigiye hehe primaire yawe wigiye hehe nimba ari na secondaire wakuriye hehe wahise ukuriraho ku Kiziba gusa utubwire mu ncamake ubuzima bwawe. Sawa murakoze. Urumva navukiye muri Byura ariko nza nkiri mutoya duhitira ahantu hitwa ku Kiziba cyo ku Ndondo
aba ariho ntangurira primaire yanje na secondaire ngere mu wa gatandatu wa secondaire ndashaka mugabo nashatswe nkiri mu wa mbere wa secondaire ndaguma ndabandanya ndi umudamu umukuvuga washatswe ukiri muri premiere secondaire urumva namaze wa gatandatu wa primaire nca ku mugabo yego arakwemerera ko ubandanya wiga yego yarabishaka cyane niho wigiye rero kukiziba niho nigiye secondaire yanje yose urakoze cyane hanyuma urangije secondaire nuko wahise wicara rero utangira kure wari ufite abana bangahe cyo gihe urangije secondaire nari mfite abana babiri ndangije secondaire urumva nakomeje kubyara ndiko niga mbese umwana wanje wa mbere namubyaye ndiko niga n'uwa kabiri mubyara ndiko niga yego ntabwo byakugora se kwiga nyine uri umugore kandi uri kubyara nk'igihe wenda ubyaye amashuri ugasiba bikagenda urumva nyine biza bigora mu gihe uba ufite umwana kandi uri ku ishuri ariko nyine naragerageza mu buryo bwose kugira nyine ngo naje ntangizanye n'abandi nubwo nasanga ayeri ya mbere ishize ariko nkabandana nyine hamwe n'abandi umwana namusigira mabukwe ego nta kibazo hanyuma umugabo wawe waje kumubura ryari muri 2010 wapfakaye ryari napfakaye 2015 ico gihe wari wamaze ishuri secondaire nari namaze ishuri rya secondaire yego ngaho tubwire nk'ubuzima umaze gupfakara ukuntu byari bimeze ubuzima wari urimo hariya muri iriya hari iwacu utubwire ubuzima wari urimo ukuntu byari bimeze nyine upfaka usigiwe abana babiri kubarera ukuntu byari bimeze se niki cyagufashaga kugira ngo urere abana ni ubuhe butunzi wari ufite kugira ngo ushobore kurera abo bana murakoze urumva iyo uri umuntu agifakara ariko ugafakara uri mu gihugu nta kibazo biza bitwara ubyakira nyine uhabona inka iruhande rwawe ukabona isambu iruhande rwawe mugabo iyo hariho inka cyane n'iz'abanyamurenge twamenyereye uvuga ngo nzahinga nimara guhinga baza bankamira abana babeho nta kibazo ni nk'iyo gahunda nyine nari nafashe nanje urakoze cyane hanyuma nubwo nyine tutagiye kure ubwo waje kuvayo gute urumva navuyeyo intambara ibaye ndagira ngo tumaze gusenyerwa n'icyo gihe navuye ruguru urakoze cyane hanyuma umaze gupfaka rusigiwe abana babiri ko twumva ko ukiri mutoya nuko ubona nyine uracari muto kubera iki utahise ugira ibitekerezo byo gusubira gushakwa kugira ngo ubandanye ubyara nyine urumva nari nkiri mutoya nyine igihe mfakaye ariko nari nasigiwe abana nyine nsigirwa abana babiri nanga kuvuga ngo intabana baje gupfa nabi kandi ngihari ikivinjebe nari ngihari ise yapfuye naravuze ngo reka mbihanganire ko biri kose bazakura urakoze cyane kuko hari abagore nyine benshi bamaze gupfakara bapfakaye ku mwana umwe abana babiri cyane muri kominote yacu muri iki gihe nyine twagizemo ibi byago by'intambara benshi ndibaza harimo n'abagore bo muri Kenya ndibaza baradekaraye bigeze kudekarare baravuga ngo umuco wacu ubareke wa kinyamurenge ubarekure baza bashakwa kuko bapfakaye bakiri batoya baza bashakwa baje ku bagabo kugira ngo bakomeze babyare n'ubundi bubake ingo bareke gupfakara bakiri batoya sinzi ko ibyo bintu wewe ku bwawe wigeze kubyumva wumva abo bagore bigeze kubivuga cyane ndibaza n'ubu ngubu abenshi n'abashakwa ku bwawe wowe ubibona gute cyangwa se ubyumva gute icyo gitekerezo
ku bwanje jewe ntabwo nashigikiye ico kintu c'abo bagore. Narabumvise kandi nyine narabategereye cyane, ariko jewe numvise ibyo bintu bitari mu buryo. Impamvu bitari mu buryo nuko uzusiga umwana agapfa nabi, naho wagiye nawe tubona amahoro, bigatuma jewe nahitamwo kwicara nimba mfite umutima wo kubyara nkabyarira abandi ruhande, ariko ntarataye babana umugabo yansigiye. Gusa ikintu cy'ubupfakazi kiragoye cyane, ariko ugereranyije n'abana uzuvuga ngo reka wihangane kugira ngo urebe uko abana bazareka kugira umubabaro wa se, bareke kugira n'uwa nyina. Gusa nyine imyumvire y'abantu iratandukanye. Hari abantu nyine bagira imyumvire yabo n'abandi yabo, kuko hari abafite imyumvire yo gushakwa bakaja ku bagabo bagata abana babo bakaja ku bagabo, ubwo bagasiga abana kwa basebukwe no kwa ba nyirabukwe. Ubwo ibyo ni imyumvire yabo, ariko ndizera no mu mico yacu ibyo bintu ntabwo bibaho. Hanyuma utubwire ubuzima bw'ubupfakazi, nyine ibibazo mugenda muhura nabyo cyane cyane nk'abapfakazi, mwe mwapfakaye mukiri batoya cyane. Mutubwire ubuzima bugoye cyangwa se ibibazo, ingaruka muza mugenda muhura nazo. Urakoze. Abapfakazi bagira intambara nyinshi zidasanzwe kabisa, utihanganye wota n'abana bawe. Umupfakazi wese uzusanga kenshi ingeso zose ziba ku isi ni iz'umupfakazi. Ubwibyi ni ubw'umupfakazi, ubusambanyi ni ubw'umupfakazi, uburozi ni ubw'umupfakazi, n'akantu umugabo kaba kabuze mu rugo baza bavuga ngo ni wa mugore w'umupfakazi. Ariko habamo intambara nyinshi, ariko tukazihanganira. Iki birumvikana cyane kabisa ko muba mufite intambara nyinshi. Turugende mu buzima bundi nyine busanzwe, ukuntu wavuye ruguru uraza wisanga ahangaha, noneho tukaba tubona nyine unameze neza, nta no gukekera ko uri umupfakazi. Tubwire ko byagenze, kandi watubwiye ko wavuye ruguru warasenyewe. Ubu ngubu bimeze gute? Niki washitse hano gute? Ubuzima waba bumeze gute hano? Urumva nimba ntangirira ukuntu navuye ruguru nkaba ngeze hano. Urumva twamaze gusenyerwa amazu, duhitamwo kuvuga nyine nta mazu twari tugifite, nta nka twari tugifite, duhitamwo kuvuga ngo reka tuze turi ko twangara. Tubona twitse Uvira, tugere Uvira, nje mbanza guhitira ahantu ni muri Prene kwa papa. Mugabo nsubiye inyuma, muzehe yari ruguru, hanyuma nyine nawe yari yaje kuturamutsi, we yaratuye muri Prene. Abona nyine n'inzu yanje nari ndimwo bayitwitse, nta kintu na kimwe nasohokanye. Namamufata ndamubwira ngo tiworuha unsiga. Nuko ahita nyine angirira izo mbabazi z'umubyeyi, aramanukana aranitsa Uvira, tuje iwiwe muri Prene. Tumare kuja muri Prene nahamaze ukwezi. Anshakira nyine tike kugira ngo njabuke inze mu makambi y'i Burundi. Ndaza nahitiye ahantu hano i Bujumbura, nibwo bwa mbere nari nkigera hano. Mpitira ahantu nahamaze hafi nk'amezi nkane gutya mu nzu y'umuntu. Bukeye nyine naje mpitamwe kuvuga ngo inje mu makambi. Ndagenda nshika mu nkambi ahantu bita ni mu nkambi zo mu Bwagiriza, abariho mpitira. Nahamaze amezi, nahageze mu kw'icenda, haje kuba mu kw'icumi. Mbona umuntu anzaniye telefone, ico gihe nta telefone nari mfite. Anzaniye telefone ngo ari umuntu unshaka ko tuvugana. Hanyuma nditaba, mare kwitaba, uwo muntu arambwira ati bite, ni sawa, ego murakomeye, ntituraho. Turibwirana, arambwira ngo amazina yiwe ngo ni Murangwa Juste, ngo ni umuhiga. Aguma kumpeza pole, hanyihanganisha nyine mu bibazo. Oya, ntabwo muzi. Amaze kukwibwira wasanze utamuzi? Oya, nasanze ntamuzi.
turibwirana tumare kwibwirana ampeza pole nyine ku bibazo twagiye duhura byo gupfakara byo kubura igihugu byo kubura ibintu n'abantu nuko ndamubwira ntarakoze bukeye kandi tukiri mu kwezi kw'icumi kwa kuja kurangira mbona kandi asubiye agaruye wa muntu nti nasubire amvugishe wa muntu ambaye telefone turavuganye wa mugabo nyine Murangwa Juste arambaza ngo ese none ko nabona gute oya nta telefone nari mfite ati none ko nabona ubuzima bwaho mu nkambi bumeze gute ndamubwira nti ntaco bubaye tuzabaho nyine cyo kimwe n'abandi nuko ndamubwira nti kibazo abana nyine bagunye kugwara bene uko kuntu bukeye bwaho mbona atunyundo muntu anzaniye telefone nuko twama duhita tuja ku murongo nyine turaguma turavugana muvugana nawe nyine utamuzi ntamuzi kabisa nuko bukeye haje kuba mu kwezi kwa 11 kera nabonye telefone yanje arambwira ntese abana banje bangana iki ndamubwira ntabana banje baracari batoya icyo gihe bari bakiri batoya ndamubwira nti ni batoya cyane arambwira ntese none ishuri ry'abana ndi mukuribona gute ndamubwira nti ishuri ryaha mutoya yari muri maternelle undi nyine yarageze muri primaire nyine nawe urabyumva ndamubwira nti ishuri ndari ariko nabona ishuri ryaha ndakigenda kiriho tibaza bagenda saa 3 mu mwanya nkabona baragarutse ngo bavuye ku ishuri ishuri ryo mu nkambi ntari hari ndamubwira nti cyo nico kintu nagaye cyo mu nkambi ishuri nuko bukeye bwaho arasubira arampamagara nari nabonye ga telefone turiko tuvugana je nyine ndamubwira nti none nta kuntu wazongiriye kubera nari nkeneye yuko abana banje biga bavuye iraruguru bataratangira ngakenera yuko abana banje biga neza nuko arambwira ati nta bushobozi buhari ariko ubwoboneka bwose nakwigisha abana ariko nyine ibindi nawe ukimenya nuko ndamubwira nti nta kibazo abana tuzabajana mu Kirundi mu nkambi haba amashuri y'Ikirundi ngo niyo yisumbuwe arambwira ati ntaco reka abana bazigira aho ngaho nuko naje na mama ndamuhata nyine ndaguma ndamuhata aruha arambwira ati nabonye warahase cyane nti none fata abana bawe ubajane i Bujumbura niho bavuze ngo haba ishuri ryiza nuko ndamubwira nti haba ishuri nyine ryiza niho abantu bose bashoboye baza batwara abana babo ariko ikibazo abana banje baracari batoya ntabwo no heza abana banje ngo baje muri foye bari bakiri batoya umukuru yarakiri muto mu buryo atokwimesera na uniforme ndamubwira ntabana banje ni batoya gose nta mwana no heza undi mugore ngo aje kumupangira nuko arambwira ati ganta kundi niko bigenze ndamubwira nti dushakira agafoye tuzobamwo abantu batatu urumva ni jewe n'abana banje babiri umugabo arambwira ati sinzi uko bizakunda aragenda ariyumvira hamwe n'umutima w'Imana wari umurimo ariyumviriye agere kundi munsi arambwira ati sawa numvise ushaka yuko abana bawe biga ishuri tindicara ndeba ikintu nagukorera nubwo ntakuzi ariko ndavuga nti nza kwishurira abana ishuri aho nzananirirwa nzakubwira nuko ashakaga nyine iyo foye bukeye arambwira ngo nitugende hari mu kwezi kwa 12 nibaza kwa 12 turaza n'abana banje twahitiye ahantu ngo ni kumutakura turaza tuma bashiki biwe baza kudutega na hantu ntarinzi naciye ndi umushitsi ndahantu na hamwe narinzi turagiye n'abana dushike baza kudutegera ahantu ni kuri Kotebu baradutega batujanyega muri iyo foye yacu dushike dusanga atari foye dushike dusanga ari inzu y'ibyumba bitatu na douche toilette
irimo intebe nziza irimo buri kintu cyose kibaho cyose nuko bajya bashika ibiwe barahiriwe nyine baratugaburiye bamare kutugaburira bararaye umwe yararaye bukeye baradusezera ati ngahoga nuko abana bakicara bakambaza ntese mama muno ni mwabande kababwira nti simbizi sinzi wasanga ari inzu nyine y'abaturanyi baduhaye ngo tuba twicayemo ti wenda baracaduheza iwacu nyine nuko turatuye kabiri kangahe atoye telefone arambwira ntese mwashitse ntego bimeze gute ndamubwiye araguma arambaza ngo se niki kibuze mu nzu ndamubwira nti sinzi ganjewe sindayizereramwo kubera ntari ko nemera yuko ari yanje arambwira ati haguruka uzunguruke muri iyo nzu yose urebe ikintu kibuze gira umbwire ndareba ahantu hose sanga nta kibuze nta kintu cyari kibuze muri iyo nzu ndamubwira nti ibintu byose ko nabona byose bikwiriye harimo ibitanda harimo imatora harimo ibyo dutekeramo amasahani buri kintu cyose nariko mbona gikwiriye muri iyo nzu nuko arambwira ati mwicare mutuze iyo niyo nzu yanyu nabafatiye uzobemwo n'abana ugenda ubandikishe ku ishuri bige cyo kimwe n'abandi ati guhera none nzaza kurihira ishuri ry'abana n'iyo nzu nuko turatuye tumare gutura njega nkamavuga nti wenda n'uwo mwaka umwe undi tuzosubira tuzamukiriye mu makambi aba ari uko nguko mbona tugeze hano i Bujumbura. Urakoze cyane kutubwira nyine ukuntu byari bimeze cyangwa se ukuntu wisanze hano. Turamushimiye cyane uwo muntu se mumaze kuvugana nawe ico gihe bwa mbere agutelefona yarakwibwiye usanga utamuzi ubwo se yoba yaraziranye nabi wanyu cange nabande kugira ngo agufashe yashingiye kuki? Urumva iwe yashingiye ku bibazo twagiye duhura n'intambara iri haruguru dupfakara tukiri batoya. Mbese tukicibwirana iwe yarambwiye ngo tanzi kandi tazi n'umugabo wanje tariko azi data bukwe na mabukwe ariko urumva mbese nk'ikintu yashingiyeho tiyashingiye wenda ngo nkuko yaranzi urumva yagize ikintu ku mutima c'ubwoko kandi areba ukuntu turi mu gupfakara tungana akenera kuturemesha akenera kutwicaza hamwe kugira ngo twicare dutuze tureke kuzunguruka ni nkako jewe nabonye. Nuko urakoze cyane hanyuma urumva ico gihe umwaka wa mbere urashira urihira abana inzu n'uwa kabiri urashira kugeza ryari yarekeye kugeza ryari? Urumva umwaka wa mbere yarishuye wa kabiri wa gatatu wa kane uyu ni wa gatanu dutangizanye tukiri kumwe nawe arishura inzu arishura kugeza n'ubu mbese ikintu cyose kiba kiri ku mutwe wiwe. Ishuri ry'abana azamenya ngo igihembwe kirageze cyo guhembwa abarimu akishurira abana mugabo tazanarinda n'ibyo tuja gutangiza ishuri ry'abana akamariha umwaka wose n'inzu nayo nuko nguko azayamamenya ngo ukwezi kurageze ko kwishura inzu mbese uyu n'umwaka wa gatanu turi kumwe nawe ariko ariha buri kintu cyose carimwe n'Imana. Ego turamushimiye cyane Imana imuhe umugisha kandi azakomeza uwo mutima. Tukiri kuvuga kuri ico kintu c'ubupfakazi twagize ibibazo nyine tugira abapfakazi benshi muri communauté zacu kubera zirantambara. Hariho n'igikorwa giheruka kuba muri uko kwezi gushize cya Miss Murenge sinzi ngira wenda waragikurikiranye aho Michel ariko avuga ko biriya ari amafaranga yakoze hariya bari kuyafata bakaja kuyafasha imfubyi n'abapfakazi ruguru. Ubwo wowe uri kubona kiriya gikorwa kiri gukogwa kandi uzi ko wenda hariho abapfakazi babayeho nabi cyangwa se bameze nabi bari mu makondisiyo mabi ruguru wacu wacakire gute ku bwabo? Sasa kiriya kintu
jewe niyo ngiye kukivuga biza binaniraho cyane. Sinzi jewe narabibonye usarire ngira ishavu ryinshi. Tekereza biriya bintu bakoze bari ko bavuga ngo ni Miss Murenge birambabaza cyane. Ndeba ibintu uriya mugabo Michel yavuze ibintu byiza cyane. Yaravuze ati ayo mahera iyo muja kuyafata mukayabaheza abapfakazi bari ruguru babuza abagabo babura ibintu babura amazu mbese bari ku misozi bafite n'abana kandi urumva abapfakazi b'iki gihe ni abapfakazi bato cyane nk'abari abari muri Miss Murenge niko abapfakazi biri ruguru basigaye bangana. Mugabo twagiye twebwe kumenya ubwenge jewe narinzi ngo umupfakazi azatangirira kuri ba mama uko bangana bakuru. Ariko ubu nyine siko biri mu kumera. Uri mu kuvuka wageze imyaka 14 ukabutandukanye n'umugabo. Jewe ndeba kiriya kintu ukuntu bari abantu bagikoze ntabwo nabishimye. Kubera yuko niyizi kandi no umupfakazi muri bo nahise ngira ishavu ryinshi. Ndavantaye amahera murambabarira ikintu cy'ubupfakazi kiragoye cyane. Jewe nza ndeba n'umuntu wishe nabi amafaranga ari kumwe n'umupfakazi bikambabaza cyane. Kandi sinababaye ngo ni hejuru yuko wenda bari kuyamba oya jewe ndahantu ndatujije. Ariko narebye bagenzi banje sinzi amafaranga bakoresheje ariko numvise ngo baza bakoresha amafaranga menshi. Ndavante sara amafaranga iyo bayafata bakayaheza umugore umwe babiri batatu ahubwo bakabanagurira n'igitenge n'abana bakabayeza agafuka ka kawunga baba bagize neza. Ariko kiriya kintu bakoze titwo kibagaya uko niko batekereje. Ariko ku bwanje iyo njanjewe kubawe imba narafashe ayo mafaranga nkayafata kayohereza kuri bari abagore babuza abagabo kandi bakicicaye mu gihugu. Njeweho navuye mu gihugu ariko nk'abagenzi banje bari mu gihugu babuza abagabo bitangiye igihugu byarambabaje. Nukuri uwo munsi narebye icyo kintu babwijije ukuri nararize ndavuga nti ntakundi tuzaza twihangana. Ariko jewe nabwira abagenzi banje bakomere kujya uzupfusha umugabo wawe ukavuga ngo hararangiye wenda tuzosubira kubona undi muntu uzagufata. Ariko haracara abagabo Tumva nk'icyo kintu Michel yakoze ikintu ciza naramukurikiranye cyane numva yavuze ngo yahamagaye abagore basizwe n'abagabo arabicaza arabihanganisha. Michel nawe namushimira Imana yo mwijuru izamuheze umugisha kandi kuri yaduhaye icizere yuko nejo nta mwana wacu uzagira icaba. Ego urakoze cyane kandi turakomeje kubihanganisha cyane ni ibintu biba bikomeye cyane burangwa ijoro ribariraye. Hanyuma tugana ku musozo w'ikiganiro cacu ni iki ubwira abagenzi bawe b'abapfakazi cyane cyane benshi bapfakaye ba zino barangize bagata abana babo bagashakwa bagasiga abana. Ku bwawe ni iki wababwira, ni irihe jambo wababwira umva ko ibyo nibyo cyangwa ntabwo ari byo ku bwawe? Ku bwanje ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Icambere kiza gituma umuntu avuga ngo reka wihangane. Hari ikintu njewe nza ntekereza nkavuga ntese sinzi uko abandi bantu baza barera abana babo, ariko njewe mu buryo nareza abana banje sinzi nukuri nimba nobasha kuvuga ngo reka nerekereyo ngo gira nsiga abana banje. Ikintu cambere catunye njewe nicara kandi none abwira abagenzi banje umwana aragoye. Umwana w'imfubyi azagera ahantu n'iri zuba turiko tubona hanze tiri mwakire kubera gahinda
taza yishima ndagira ngo no guseka yoseka yibagiwe yoseka yibagiwe kubera umubabaro agira njewe nk'aba ngo sinosiga abana banje ku giti canje no kwicara tukicarana nabo mu bibazo mu byiza ariko ndi kumwe n'abana banje ikintu kiza gitera ishavu none abwirana bagenzi banje babafakazi nukuri bihangane njewe nabatangiriye urugero ndababwira ngo ndi umupfakazi ariko aho ngeze sinkira umupfakazi kujya wicara ukavuga ngo umugabo wawe yapfuye hararangiye ariko ndababwiye ngo haracara abagabo benshi bakidukamira haracara abagabo bakiyabareba imfubyi n'abapfakazi niyo mpamvu njewe ntovuga ngo reka nsige abana banje urugero navuye iri haruguru ndagira ngo n'amahuzu yanje sinzi uko twembi n'abana banje twatugejeje amahuzu 5 ariko nk'ubu nyine nukuri naje mubaza bafasha abandi babapfakazi naje mbarimwe niyo mpamvu nzambwira abapfakazi none ababwira ngo nibicare barebe abana babo kuko imbere ni heza ngiye ncamwa mu bintu byose nagiye ncamwa ni birebire mu buryo ntobivuga ngo mbirangize ariko nkabwira bene wacu babapfakazi bicare barere abana kuko imbere ni heza hazaba hageraho naje hangezeho ntabyiteguye icyo nico nashobora kubwira bagenzi banje Okay, urakoze cyane kubera ko hari benshi nyine baba bumva ko n'ubundi nyine ntabwo biragoye kugira ngo umuntu apfakare afite imyaka 20 imyaka 19 n'imyaka 25 abumva ko abakiri mutoya akicara kandi abagikeneye kubyara none se we waruvuze gusiga abana ugashakwa abana basigarana agahinda bumva imfubyi kabiri babura nyina bakabura nase none se mu gihe ashakanwa abana ho ubyumva gute urumva yashakanwe n'abana mugabo sinzi tibibaho mu muco wacu wa Kinyamurenge sinzi kweri ushatswe usiga abantu ku bunyine navuga ngo ngiye gushakwa kwa masiga abana muri ujya murara w'abahiga ariko oya yesabanje urumva abana nabase nabo muri uwo murara niyo mpamvu tuza twicara tukavuga ngo reka nicare ngumane n'abana banje mu kivi nyine ise yapfuye akadusiga ariko reka nicare ngumane n'abana banje ndeke kubata aba ari ukuvuga ngo urashakwa ubajane twogiye nyine dupeza tukareba igishoboka akaba ari cyo dukora ariko nta kindi cyiza nko kwicarana n'umwana wawe wibyariye mukajya ubusa mukambara ubusa muri kumwe na umwana icyo kintu ni cyiza n'umugore uzugira umutima wo kuvuga ngo arasiga umwana ngo aje kumureresha kwa nyirabukwe kwa sebukwe kwa bakeba biwe abahemutse nje navuga yuko ari uguhemuka Urakoze cyane kabisa hanyuma se nkukeneye kubyara we ubwo ikeneye kubyara yabigeza gute urakoze ukeneye kubyara nukuri njewe nta muntu nabwira ngo areke kubyara namubwira ntahubwo nimba haye yumva akeneye kubyara nukuri nanamuheza kuraje azabyare yororoke mu buryo kabisa n'ubupfakazi buzamuvaho bakazoza basigara bavuga ngo uriya mugore agira abana bangana gutya kandi no bashigikiramwo cyane baza babyara iyo utabyaye uzuba incike nimba ari uko baza babivuga mu Kinyamurenge kandi bakanagusuzugura aho kuvuga ngo njewe n'abana banje inje mu nshakwe babandi nasize baje gupfa nabi no hita nicara nkababyariramwo abandi bana niko njewe numva Urakoze cyane kabisa turi kuganira ico ni ikintu kinini cyane kandi ni sije nini tuzagenda tuganira n'abapfakazi benshi basizwe cyane muri izi ntambara twumva ibitekerezo byabo nibyo babivugaho tuzagenda tugera kuri benshi ubwo wewe tukugezeho n'undi tuzamugeraho ubwo nawe azatubwira ibitekerezo byiwe tugende twumva buryo bimeze ariko ni ikintu kinini kandi ni ikintu kigoye cyane ni ikintu kigoye kabisa
ndetse tuzasaba n'abantu nyine babifitemo experience kudufasha kuganira nabo kuko ni ibintu biba bigoye cyane kabisa. Okay, reka tugushimire ko uba watwitabye hano kuri Muhira Studio, hanyuma ubwira ijambo rimwe ubwira abantu bagenzi bawe b'abapfakazi, ubwira ijambo ubwira n'abagufashije turangiza ikiganiro cacu. Sawa, murakoze. Reka mbanze njyewe nshimire uwo mugabo wamfashije. Natangiye mbabwira ngo amazina yiwe ni Murangwa Juste, ni umugabo w'abahiga atuye muri Amerika. Yaramfashije byimazeyo, mu buryo nzanja no kumuvuga kumva birananiye kabisa, umutima ukanga kujya bazavanga iyo umuntu yishimye biza biviramo n'ishavu. Kaba mvuze ngo nshimiye uriya mugabo, niyo azategera kino kiganiro canje ni ukuri ndamushimiye na famiye yiwe yose n'umugore wiwe. Imana yo mu ijuru izamuheze umugisha mwinshi cyane cyane. Nshimira n'umudamu wiwe, kujya abagore tuzadushaka kuba babi, sinzi uko iyo uhabona umugabo wawe ari gufasha undi muntu wenda wibaza ngo ni ibindi bintu biba bihari, ariko umugore wiwe ni ukuri mu bagore bose maze kubona uriya mugore wiwe yambere uwa mbere. Yarabyakiriye mu gihe nagumye kwinginga umugabo wiwe ndamubwira nti nyabuna mfasha, arabyakira. Hanyuma bibwira umugore tiyabyanga, ahita abyemera. None nkaba mbashimiye Imana yo mu ijuru izabampere umugisha udasanzwe n'urugo rwiwe. Biza bingora cyane iyo ngeze ku mwanya wo kumushimira. Murambabarira, biza bingora kweri. Wenda yari afite abandi yakagombye gufasha kandi nzi bo mu miryango yabo, ariko ampitamwo aramfasha. Abana banje ni ukuri nza mbareba nkumva kabisa umwanya umwe ngize ishavu, undi mwanya ndishimye. Ariko inzira z'Imana ni ibihumbi. Uza wicara ukavuga ngo umwanya wawe urarangiye, mugiye kubaza mayibobo, ariko Imana ibihaye teguza ibindi. None nkaba nshimiye uwo mugabo cyane, gusa kumushimira kwanje biza binanira. Iyo mvuze ngo reka namushimire, iyo nafashe n'akanya ko kuvuga ngo reka mushimire turi ko tuvugana, biza binanira cyane kuko yankoreye imirimo yananiye benshi. Arabonzi byagiye binanira kandi birabananira, ariko iwe yaramfashe. Tiyavuga ngo uyu ni muramu wanje hafi, tiyavuga ngo uyu mufashe kubera nari nziranye n'umugabo. Nababwiye yuko ataranze. Kaba mushimiye Imana yo mu ijuru izamuheze umugisha mwinshi udasanzwe n'umuryango wiwe wose. Kaba mbwiye bagenzi banje b'abapfakazi tibihangane, bazahura n'ibibazo, bajya ubusa, bambara ubusa, abana bagware, bibuka babo. Hazaba n'igihe wicara uri mu nzu wabura akantu gatoya gutya, ukiyunamira ukarira, bwacu ukiyanagura ukisiga ukagenda mu bandi, bakavuga ngo bwakeye nawe uri muzima. Ariko bagenzi banje no bihanganisha ngo bihangane, barera abana, bicare imbere ni heza kandi ndabizi. Habe n'ijambo ry'Imana rizaritubwira ngo murambabarira
narimvuze ngo n'ijambo ry'Imana riza ritubwira ngo Yesu ni umugabo w'abapfakazi kandi ni se w'imfubyi. Niyo mpamvu batagomba ko kwiheba ngo bihebe, wenda bavuge ngo ntibazabaho, bazabaho mu buryo batazi. Nanje nabayeho, kandi iyo nsohotse ntawe uzi uvuga ngo uyu mugore ni umupfakazi, ngo tumeze nabi. Oya, ni ukuri bihangane, imbere ni heza hacu. Ariko icyo mbasigiye, bihanganira abana, kuko tutazi imbere icyo Imana yadutegurije. Ariko icyo nziho ni byiza cyane kuri twebwe. Murakoze cyane, turagushimiye kandi dukomeje no kuguha pole n'abagenzi bawe bose aho bari hose bategera iki kiganiro, aho baherereye hose tubahaye pole kandi mukomeze mwihangane. Imana yo mu ijuru irababona kandi izababa hafi. Reka dushimire abakunzi b'Imuhira Studio, mwebwe mwarebye iki kiganiro. Tweneye n'ibitekerezo byanyu muri commentaire hejuru y'iki kintu. Hanyuma turabashimiye mwebwe mwakoze subscribe, mwe mukomeje kudushigikira. Imana yo mu ijuru ibahe imigisha. Ibiganiro byacu nakagaruka. Murakoze.